Kyrie eleison, Christe eleison, Christe pacuj nas, Christe wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boża, zmiłuj się nad nami, Synie Odkupiciel światu Boża, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boża, zmiłuj się nad nami. Święty rodziny Boża, zmiłuj się nad nami. Święta Maryja, Marii się za nas. Święta Bogorodica, Marii się za nas. Święta Panna nad Pannami, Marii się za nas. Matki Chrystowa, Marii się za nas. Matki Kościoła, Marii się za nas. Matki łaski Bożej, Marii się za nas. Matki Praczycenia, Marii się za nas. Matki Bezzakonnej, Marii się za nas. Matki Niepołusznej, Marii się za nas. Matki Niewinnej, Marii się za nas. Matki Najmilejszej, Marii się za nas. Matki Najcudowniejszej, Marii się za nas. Matki dobrej rady, Marii się za nas. Matki Zbawiciela, Marii się za nas. Matki Zbawiciela, Marii się za nas. Panna Najmądrzejsza, Marii się za nas. Panna Babylonna, Marii się za nas. Panna Błogosławiona, Marii się za nas. Panna Małunna, Marii się za nas. Panna łaskawa, Marii się za nas. Panna wierna, Marii się za nas. Lustra sprawiedliwości, Marii się za nas. Stolica mądrości, Marii się za nas. Przyczyna naszej radości, Marii się za nas. Świętynia duchowna, Marii się za nas. Świętynia chwalebna, Marii się za nas. Świętynia
молися за нас. Королева Анёла, молися за нас. Королева Патриарха, молися за нас. Королева Пророка, молися за нас. Королева Апостола, молися за нас. Королева мученика, молися за нас. Королева веровызнавца, молися за нас. Королева Анна, молися за нас. Королева всех святых, молися за нас. Королева без греху першородного зачатая, молися за нас. Королева в небо взятая, молися за нас. Королева руженца святого, молися за нас. Королева семья, молися за нас. Королева супокою, молися за нас. Королева Беларуси, молися за нас. Барану Божий, яки вечно тебе грани свету, даруй нам, Пане, даруй нам, Пане. Барану Божий, яки вечно тебе грани свету, выслухай нас, Пане, выслухай нас, Пане. Баранку Божий, яки вечно тебе грани свету, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Молися за нас, Святая Богородица, касайся угодными обетованием Христовым. Молимся. Просим Тебя, Пане Боже, дозволь нам слугам Твоим тешиться трывалым здоровьем души и тела и прославлять заступництво Наисвятейшей завсёды Панны Марии. Май ласку вызволить нас от теперешнего смутку и одарить вечной радостью праз Христа Пана нашего. Твое явление отдаемся, Святая Богородица, у наших погребов не помрачай моление наше, и от всякой злой пригоды выбавляй нас во всём. Анна хвалебная и благословенная, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поедай, Сыну Своему нас оружай, Сыну Своему нас отдавай. Памятаю, Наисвятейшая Панна Мария, что николи не старалась, как покинула того, кто до Тебе чекает, Тебе на допомогу клича, Твоей опеки просит. Гэтым довером натхнёны до Тебе, о Панна над Паннами, Мати наша Икнуся,
До Тебе прихожу, перед Тобою грешный плачу чистою. О Маті Слова, не погоржай словами моими, а не почуй их ласкаво и выслухай. Аминь. Молитва до святого Архангела Михаила. Святий Архангеле Михайле, бережи нас у змаганні, будь нам обороною супроть спокуси і пасток злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а Ты, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана і інших злих духов, які на згубу душу снують во світі. Аминь. Таємницю сакрамента, Господи наші все, тратить моца роде права, Божоновий заповедь, що нам розум не Боже, Ты в наисвятейшем сакраменте покинул нам успомин своей муки. Просим Тебе, да поможи нам так ушановывать святые таемницы Твоего тела и крови, как мы завсёды отчували в себе плен Твоего откупления, яки живешь и владаешь на веки вечные. Хай буде честь і хвала і прославлення Єсусу честь і подяка вічна. Хай буде
У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Ласка нашого Пана Ісуса Христа, любов Бога, Отця і єдність Духа Святого, нехай будуть з усіми вами. Дорогі сестри і брати, усім привітання на вечірній святої мши у четверту Великодную неділю. Бачу, что у большинстве из вас добрый настрой, это так само тешит. И сегодня традиционно святкуется эту неделю, называем неделей доброго пастора, потому что взглядываем про то, что Христос для нас, христианов, является брамой у неба. И сегодня молимся до Христа, а то, як справді ми эту браму ніколи не випускали зі своєї уваги, як завжди звертали увагу, щоб він був для нас завжди на першому місці. Подчас этой святой мши молимся за святой памяти Магдалену и Леона, просячи Бога, как прийняв їх до свого владарства. Так само пам'ятаємо, як постійно в этом часі об усіх медиках, так само хворих, тих, хто зараз потребує нашої особливої підтримки і допомоги духовної. Так как мы могли годно скласть наисвятейшую офяру, перепросим Бога за наши грехи. Споведаемся. Богу всемогутному, и вам, братья и сестры, что совершил я вредный, думкою, словом, ушником и занятованием. Моя вина, великая вина. Тому прошу, наисвятейшую, за все Панну Марию, усіх ангелов и святых, и вас, братья и сестры, помолитесь за меня, до Пана Бога нашего. Нехай здивується над нами Бог всемогутній, і відпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного. Аминь. Praise
Всемогутный вечный Боже, приведи нас до уделу радости небесной, как мы, як покорное паство, дошли до Твоего володарства, куди ранее прийшов наш переможний пастир, який з Тобою живе і володарницю єдності та святого, Бог празуще веки вечные. Читание книги Деял апостолов. В день Пятидесятницы устал Петр разом за 12 и промовил мощным голосом до них: «Нехай кожний дом Израиля твердо ведает, что гэтага Езуса, якого вы проживали, Бог зрабіў і Паном, і Месіяй». Калі ж пачулі гэта, змягчэла сэрца іхняе, і яны сказалі Петру і астатнім апостолам: «Што нам рабіць, браты?» Сказаў ім Петр: «Покайтеся, и нехай кожный из вас охрестится в имя Иисуса Христа для отпущения грехов ваших, и отрымаете дар Духа Святого. Бо вам належить обязание и детям вашим, и всем тем, кто далеко, кого только покличет Пан Бог наш». И многими іншими словами ён сведчыў и научал, кажучи: «Ратуйтесь от гэтага подступного поколения. Тыя ж, кто при... Nakierowy mnie
не злословил у отказ, коли терпел, не погрожал, але добирал себе тому, кто судит справедливо. Он сам у своем теле узнес грехи наши над древом, как мы, послушайся грехов, жили деле справедливости. Ранами его вы оздоровлены, бо вы были как овечки, что заблукали, але теперь вы вернулись до пастора и охотника душ ваших. Это слово Божие. Дякую Пану Богу. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія Павла і Яна. Хвала Тобі, Пане. У той час Єсус сказав: «Сапраўды, сапраўды кажу вам, хто ўваходзіць не праз браму на авечы двор, але залазіць інакш, той злодзей і злачынец. А хто ўваходзіць праз браму, той пастыр авечак. Брамнік яму адчыняе, і авечкі слухаюцца голасу ягонага. Кліча сваіх авечак па імені і выводзіць іх. А калі ўсіх выведзе, ідзе перад імі, і авечкі ідуць за ім, бо ведаюць ягоны голас. За чужым не ідуць, але ўцякаюць ад яго, бо не ведаюць голасу чужым». Такую прыпавесць сказаў ім Езус, але яны не зразумелі, што ён сказаў ім. Езус зноў сказаў: «Сапраўды, сапраўды кажу вам, я брама для авечак. Усе, колькі іх прыходзіла перада мною, гэта злодзеі і злачынцы. І авечкі не паслухалі. Я брама. Калі хто ўвойдзе праз мяне, будзе збаўлены, і ўвойдзе, і выйдзе, і знойдзе пашу. Злодзей прыходзіць дзеля таго, каб красці, забіваць і нішчыць. Я прыйшоў, каб вы мелі жыццё і мелі ў дастатку». Гэта слово Пана. Хвала Тобі, Ісус Христе. Дорогие, дозвольте сегодня прочитать слова нашего митрополита Михаила Кандушевича специально на 4-ю Великодную неделю, неделю Доброго Пастора. Глубоко поважанные святары, консекрованные особы, браты и сестры. Сегодня, уже 4-ю Великодную неделю, католицкий костел распочинает тыдзень молитву об покликаннях до святарства и консекрованного життя. Святары, законники и законницы приходят не с космосу, але з іншого асяроддзя, з наших сім'яў. Христос, калі паглядзеў на людзей, то сказаў, што ён як авечкі без пастыра, і заклікаў маліцца, бо жніво вялікае, а працоўнікоў мала. Мінула 3 дзесяцігоддзя ад распачацця працэсу адраджэння касцёла ў Беларусі пасля 3 пакаленняў ганенняў. За гэты час нямала зроблена ў справе фармацыі новых святароў і кансекраваных асобаў. 30 гадоў таму, у 1990 годзе ў Гродні была заснавана вышэйшая духоўная семінарыя, якая за гэты час падрыхтавала 212 маладых святароў. З іх 202 для Беларусі, 9 для Украіны і 1 для Казахстана.
У 2001 годзе ў Пінску аднавіла сваю дзейнасць вышэйшая духоўная семінарыя імя святого Тамаша Аквінскага, з якой выйшлі 45 новых святароў. 52 дыяцэзіяльныя святары прайшлі фармацыю ў розных краінах за мяжой з мэтай пазнання пастырскага досведа паўсюднага касцёла. Таксама з прычыны адсутнасці сваіх фармацыйных цэнтраў у Беларусі манаскія супольнасці карыстаюцца замежнымі семінарыямі. У цэлым за мінулыя 30 гадоў было падрыхтавана каля 400 святароў. Агульная колькасць святароў, якія цяпер служаць у Беларусі, 481, з іх 75 замежныя. Калі параўнаем з тым, што 30 гадоў таму было ўсяго каля 60 святароў, то відавочна, што іх колькасць значна павялічылася. Аднак, напрыклад, можа малітва, пакліканне, адпаведнае выхаванне маладых людзей і пачуццё адказнасці саміх пакліканых. Калі Бог кліча, то неабходна разам з пророкам Ісаіям адказаць: «Вось я, Пане, пашлі мяне». Без добра падрыхтаваных святароў і адпаведнай іх колькасці немагчыма арганізаваць агульнае і спецыяльнае душпастырства. Прымаўка кажа, што ў святое месца пустым не бывае. Калі не будзе святароў, то іх месца зоймуць розныя гуру, псеўдапастыры і сродкі масавай інфармацыі, якія і так ужо вельмі моцна ўплываюць на выхаванне людзей, асабліва маладых. Падчас адной з перадач найбуйнейшай у свеце каталіцкай тэлерадыёкампаніі, заснаванай легендарнай амерыканскай законніцай маці Анжелікай, была прадстаўлена наступная пародыя на псалм. «Тэлевізор мой пастор, я ні ў чым не буду мець нястачы. Ён супакойвае мяне на канапе, адхіляе ад Бога, нішчыць душу, накіроўвае на шлях граху, не перашкаджае рабіць зло. Яго пульт дыстанцыйнага кіравання супакойвае мяне. Прапагандуе грэшнае жыццё, намашчае галаву алеем свецкага гуманізму і спажывальніцтва. Мая сквапнасць перамагае мяне. Духоўная лянота будзе суправаджаць мяне ва ўсе дні майго жыцця. Буду жыць вечна ў доме майго шчасця, гледзячы тэлевізор». Які жахлівы жыццёвы шлях паставілі гэтыя пароды. Разам з тым, Святое Пісанне прапануе іншы шлях, паказаны ў словах таго самага псалму у яго сапраўдным гучанні. «Пан, пастыр мой, ні ў чым не буду мець нястачы. Ён дазваляе спачываць мне на зялёных пашах. Да водаў спакойных вядзе мяне. Ён душу маю пажыўляе. Накіроўвае мяне на сцежкі справядлівасці дзеля імя свайго. Калі нават пайду далінай смяротнага ценю, не буду баяцца зла, бо ты са мной. Тваё жазло і твой посаг мяне суцяшаюць. Ты стол для мяне накрываеш на вачах маіх ворагаў, намашчаеш галаву маю алеем, келіх мой перапоўнены. Сапраўды, дабрыня і міласэрнасць твая будуць са мною ва ўсе дні жыцця майго, і пасялюся я ў доме Пана на доўгія дні». Мы бачым, што гэтыя словы паказваюць зусім іншую перспектыву, а менавіта прыгожы шлях, які вядзе да жыцця, міру і сапраўднага шчасця. Езус у Евангеліі прадстаўляе сябе добрым пастырам, які прыйшоў, каб мы мелі жыццё ў дастатку. Гэтыя словы маюць выключнае значэнне ў велікодны перыяд. Мы ўспамінаем смерць у васкрасенні Езуса Хрыста. Ён памёр, каб уваскрэснуць і паказаць, што чалавек створаны не для смерці, але для жыцця. А каб мець жыццё ў дастатку, мы павінны памерці для граху з мэтай адрадзіцца да новага жыцця ў Божай ласцы. Сучасны, бездухоўны свет для вырашэння існуючых праблем прапануе метады, якія не толькі не вырашаюць іх, але пагаршаюць сітуацыю. У выніку лекі становяцца горшымі за хваробы. Езус вучыць, што шлях да шчасця ляжыць не ў ажыццяўленні нашых пажаданняў,
а ў следаванні за ім. Менавіта таму ён кажа: «Я брама. Калі хто ўвойдзе праз мяне, будзе збаўлены, і увойдзе, і выйдзе, і знойдзе пашу». У сувязі з гэтым, год юбілею стагоддзя нараджэння Яна Павла II, мы павінны яшчэ з большай пашанай адносіцца да яго слоў: «Адчыніце дзверы Христову». Гэта магчыма толькі праз служэнне святароў, якія дзейнічаюць не ад свайго імя, але ад імя Езуса і ягонай моцы. У Палестыне ў часы Езуса авечкі начавалі ў спецыяльным загоне. Ён будаваўся ў форме кола з каменных сценаў і брамы, у якой ноччу спаў пастыр. Таму ніводная авечка не магла выйсці з загона самавольна. Езус, як добры пастыр, з'яўляецца брамай для сваіх вернікаў, і кожны, хто пройдзе праз яе, будзе бяспечны і ў свой час знойдзе духоўны пасёлак. Касцёл патрабуе пастыраў, каб сцераглі статак сваіх вернікаў ад сучасных ваўкоў у авечай шкуры, якімі з'яўляюцца розныя антыдухоўныя ідэалогіі і амаральныя жыццёвыя практыкі, і кармілі яго здаровай духоўнай ежай. Святы Ян Павел II вучыць, што святарства з'яўляецца адной са шматлікіх формаў рэалізацыі закліку Хрыста ісці за ім. Гэта Божы план, дзякуючы якому мы рэалізуем сябе самі. Ён ажыццяўляецца толькі тады, калі мы яго распазнаем і прымаем як наш план і праграму жыцця. Мы цешымся, таму што дзякуючы свабодзе веравызнання маем больш магчымасцяў для развіцця духоўнага жыцця. Ключавая роля ў гэтым працэсе належыць святарам і кансакраваным асобам. Аднак прыведзеная вышэй статыстыка паказвае вялікі іх недахоп. Перад абліччам такой небяспечнай касцёла на Беларусі сітуацыі мы не можам застацца абыякам. Маўляў, неяк там будзе. Не будзе, калі не будзем пастаянна прасіць Езуса і калі не будзем дапамагаць тым, каго ён выбраў, каб новыя святары і кансакраваныя асобы прыйшлі на вялікае жніво нашага касцёла. Гэта наша агульнае заданне святароў, кансакраваных асобаў і вернікаў. Для яго пэўнай рэалізацыі усім нам неабходна сваім жыццём сведчыць дар Божага паклікання да розных станаў, маліцца аб пакліканнях да Божай службы і ўдасканальваць пастырства ў гэтай галіне, клапаціцца аб выхаванні дзяцей у сем'ях у духу распазнання Божай волі і паслухмянасці ёй. Молячыся аб пакліканнях, таксама неабходна маліцца, каб маладыя людзі не баяліся адказаць так на заклік Бога. Сучасны, матэрыялізаваны свет з яго абяцаннямі імгненнага зямнога шчасця не спрыяе духу паклікання. Таму вельмі часта першай рэакцыяй на пакліканне з'яўляецца боязь. Яна паралізуе маладых людзей і гэтым самым засмучае Езуса, аслабляе касцёл і нараджае незадавальненне ў душы. На самой справе, пакліканне не павінна быць прычынай боязі, бо вядзе да радасці працягваць місію Хрыста. Мы верым у Езуса Хрыста і моц боскіх звышнатуральных дароў, якімі ён адорвае пакліканых да Божай службы. Таму наша вера павінна праяўляцца ў гарачай малітве аб пакліканні і іх падбадзёрванні, каб заклік святога Яна Павла II «Не бойцеся» дапамог ім ісці гэтым шляхам. У сёлетнім пасланні на 57-й сусветны дзень малітвы аб пакліканнях папа Францішак кажа, што Бог ведае, што жыццёвае рашэнне прысвяціць сябе яго службе патрабуе мужнасці. Менавіта таму ён запэўнівае нас: «Не бойцеся, я з вами». Вера ў яго прысутнасць, якая выходзіць нам насустрач і суправаджае нас, нават калі мора нашага жыцця ўзбурана, вызваляе нас ад стомленасці, якая блакуе наше пакаленне і не дае нам адчуваць яго прыгажосць. Кожны малады чалавек мае нейкую маму. Вельмі часта яму хочацца быць падобным да славутых людзей, сваіх куміраў,
артыстаў, спартоўцаў, палітыкаў, навукоўцаў, эканамістаў і гэтак далей. Але ці можа быць нехта больш славуты за Хрыста? Не, такого не было і не будзе. Христос абвяшчаў Евангелие, дапамагаў патрабуючым, лячыць хваробы душы і цела. Святары пакліканы працягваць гэтую місію, якая заўсёды актуальна. Показала гэта і пандемія коронавірусу, калі неабходна дапамагаць людзям духоўна і ўчынкамі міласэрнасці. Больш за 100 святароў, якія служылі людзям, у тым ліку інфіцыяваных памерлі толькі в Італіі. Заклікаю да малітвы гэтых інтэнцый. Яны аддалі сваё жыццё, каб іншыя жылі. Мы ж павінны прасіць Бога аб шматлікіх і святых пакліканнях да святарства і насахаванага жыцця. Толькі тады ў нас будзе дастаткова тых, хто моцаю Божай абвяшчае вечную праўду Евангелия і заражаным вірусам граху свеце. Праз цэлебрацыю сакраментаў вядзе да жывой крыніцы збаўчай Божай ласкі і ў Божай любові служыць патрабуючым, у тым ліку тым, хто знаходзіцца пад пагрозай грозных эпідэмій. Давяраючы ўсіх вас, і асабліва тых, каго есть услічанае святарства, монаскае служэнне, Марыі, каралевы апостолаў і маці святароў, ад усяго сэрца благословляю у імя Отца і Сына і Духа Святого. Аминь. Арцебіскуп Тадеуш Кандушевич, митрополит Минско-Могилевский, старшина конференции католицких біскупов у Білорусі. Дякую за увагу. Зараз визнаємо нашу віру. Віру в одиного Бога, Отца Всемогутного, Творителя неба и земли, всего важного и неважного, и возниного Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца нароженного, перед всеми веками, Бога Бога, Святого Святого, Бога соправленного от Бога соправленного, наружного, а не створенного, одиносудного, а не суд, ради якого все сталось, и Он для нас людей, и для нашего избавления, взошел с неба, и утвердился от Духа Святого, с Девы Марии, и ставший человеком, укрывшего как сам за нас, при Понтии Пилате, был замученный и похоронен, и на третий день воскрес по воле Писания, и взошел на небо, всякий проворочается, и снова призыв в хвале, судить живых и померных, и Его благодаст будет за нас. Веру в Духа Святого, Пана и Живоголосу, який з Отця і Сина походить, якому разом з Отцом і Сином належить поклоніння і хвала, який промовляв про справу. Віру в один святий католицький апостольський костел, визнаю один хрест для отпущения грехов и чекаю воскрешение помилуй и життя вечного в будущем свете. У гэты дзень полный хвалы и радости для всего Костела в покорной и доверливой молитве узнесем до воскресного Пана наши просьбы. Молимся за святый Костел, как усе его верники жили, как належит Божьим детям. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за все христианские супольности, как объединала их одна вера и любовь до воскреслого Пана. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за людей, які вирішають світу, щоб вони скерували свої намагання на усталювання тривалого спокою. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за молодих людей, яких Христос кличе пойти за ним, щоб вони довірилися своєму Пану
и Збавцу, Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за хворых и самотных людей, как они не губляли веру и не упадали в роспач. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за супрацовников службы охоты здоровья, просячи, как Пан Бог, подтримливая у штоденной працы. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за померлых Магдалену и Лавона, просячи, как Пан Бог даровал им грехи и принял их до своего володарства. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, собраних коло алтаря Пана, как подчас этих великодных дён мы здолели зауважить в нашем житті присутность у вас Воскресного Пана. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Всемогутный вечный Боже, выслухай наши молитвы, которые мы узносим до Тебе за человечество, купленное любовью Твоего Сына, как мы все могли радоваться хвале воскресения, праз Христа, Пана нашего. Аминь. Молитесь, братья и сестры, как мою и вашу оферу принял Бог, да и Святый Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме оферу з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своего, от Отца на користь нам и всему Костелу Своего. Пане наш Боже, учеников мы завсёды дяковали Тебе, складаючи эту пасхальную оферу, некое неспынное деяние ласки и откупления станет для нас хранителем вечной радости праз Христа Пана нашего. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Вгору серця. Узносим їх до Пана. Подякуємо Пану Богу нашому. Годна это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы Цябе, Пане, заўсёды славілі, а асабліва ў гэты час больш урачыста абвяшчалі Тваю хвалу, калі Христус быў ахвяраваны як нашая Пасха. Ён перамог грэх і смерць, аднавіў усё стварэнне і нам вярнуў страчанае жыццё. Таму адкупленае чалавецтва ва ўсім свеце радуецца ў воскресенню Христа, а хоры анёлаў разам з усімі святымі спяваюць Табе гімн хвалы, неаспынна усклікаючы. Господи,
Ciebie все Twoje stworzenie. Bo przez Syna Twojego Pana naszego Jezusa Chrysta, dziejsnою mocою Ducha Świętego, Ty все оживляешь и освячаешь и неспынно избираешь народ свой, как от усходу солнца и до заходу, складав имени Твоему чистую офяру. Там у едности с всем Костелом в первый день тыдня, коль Иисус Христос у вас крос и спаслал на апостолов Духа Świętego, праз Христа, покорно молю Тебя, Павел. Освяти мocою Духа Твоего векие дары, якие мы принесли Тебе на офяру, как сталися яны телом и кровью Сына Твоего, нашего Пана Иисуса Христа, який нам наказав здійснять эту таємницю. Бо он тую ночь, коли був видадений, взяв хліб, і подяку Тобі складаючи, благословив, ламав і роздавав своїм учням, кажучи: «Берите и ешьте с этого все, бо это есть тело мое, якое за вас будет выдано». Подобным чином по вечері взяв кілих і подяку Тобі складаючи, благословив і подав своїм учням, кажучи: «Берите і пійте з його все, бо это есть келих крови моєї нового і вечного заповеду, якая за вас і за многих буде пролита для отпущения грехов. Это чините на мою память». Это великая таємниця веры. Пане, успоминаючи збавчую муку Твоего Сына, а так само Его цудовное воскресение в небовшестве, и чекаючи Его другого прийстя, с подякою складаем Тебе эту живую и святую офяру. Узглянь прощен на дар Твоего Костела, и прими Его як офяру, якою Ты пожадал быть умилостивленным. Дозволь, как мы, узмоцненные телом и кровью Твоего Сына, наполненные Духом Его Святым, стали одним телом и одним Духом в Христе. Нехай Он сам учинить нас вечным даром для Тебе, как мы смогли отнимать спадщину с выбранниками Твоими, наиперстной святейшей Панной Богородицей Марией, со святым Юсофом и Иоанником, со святыми апостолами Твоими и славными мучениками, со святым Филиппом и Якубом, со святым Францишком и всеми святыми, про заступництво яких мы сподіваємося на Твою неостомную допомогу. Просим Тебе, Пане, нехай эта офяра нашего поєднання принесе всему свету спокой и избавление. Будь ласкавый умацовать у веры и любови Костел Твой, який пилигримує на землі, со слугою Твоим папом нашим Францишком, біскупом нашим Тадеушем, с усими біскупами, усім духовенством и усім народом Тобою откупленным. Будь милостивый до просьбы в этой семье, якая по Твоей воле стоит перед Тобою. О добрый Отче, ласкаво з'єднай з собою усіх розсіяних по світі дітей Твоїх, наших померлих братов и сестер, и всех, кто в ласце Твоей дошел с этого свету, милостиво принял володарство Твое, где и мы сподеемся быть, как разом с ними, заущоды радоваться Твоей хвале, раз Христа, Пана нашего, раз якого одохаешь свет усялякими добротами. Раз Христа с Христом и у Христе, Тебе, Боже, облича всемогутне, у єдності Духа Святого, уся пошана и хвала, раз усе веки вечные.
Называемся детьми Божьими и ими являемся, тому осмеливаемся казать. Отче наш, который есть в небе, святится имя Твое, приди царство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего насущного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в искушение, а избавь нас от злого. Просим Тебе, Пане, избавь нас от всякого злого, дай ласкаво супокой дни наши, да поможи нам в милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху, и закованы от всякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прийти Збавца нашего Иисуса Христа. Бог Твое благодатство и мост и хвала на веки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Проще не зважай на грехи наши, али на веру костела Твоего. И будь ласкавый згодно с Твоей волей, и дарить его супокоем и едностью, и живешь и владаешь на веки вечные. Аминь. Супокой Пана, нехай завсёды буде з нами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світ, благословенний покликаний на вечерній Божий. Пане, я не варты, как Ты вошел до меня, а я скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Повстав з мертвих добрий пастир, який віддав життю за своїх овечок і помер, як нас збавить. Аллилуйя. Старовых 18. Thank you.
Радуйся. Боже, добрый пастор, глянь ласкаво на Твой статок, приведи на вечную пашу Твоих овечек, яких Ты откупил каштовною кровью Твоего Сына, яки живей и благодарность на веки вечные. Некалькі аб'яваў. Дзякуй вялікі за ахвяраванні, якія складваеце тут у капліцы, і таксама праз сучасныя сродкі, міры. І за ўсё кожнае добро, якое вы робіце на карысць нашай парафіяльнай сям'і. У сувязі з цяперашняй сітуацыяй, звязанай з эпідэміяй, і, канешне, іх заўсёды запрошваем да асцярожнасці. Сёння раніцай я тэлефанаваў да аднаго ксяндза ў Гродна. Ён расказваў, што такая трошки злосць яго выбярэ. Кажа, перагадала лампочку ў касцюме. Ну, пашоў у супермаркет, каб купіць лампочку. Ну, пашоў, конечно, говорить, прихожу на полова моих парафиян, кажа, это обходится, туды-сюды, там, это, его похвалил Иисус Христос. А вы тоже тут? Он кажа, да, я тоже тут, пришел поглядеть, что вы тут робите, як вы карантин заховываете, як вы. А у костёле вас нема. І ще й без маси, каже. Ось, конечно, до всього треба розумно підходити, тому що я тут першу чергу захочу, просто правди так мудро ставиться до теперешней ситуации, еще что таки остерегаться. Не было так, на сегодняшний день так важно, что люди в костел не ходят, да, але в магазины крутят, все там, это нормально, никто про это не думает. В магазин можно, в супермаркет можно, и там полдня проторчать, але в костел, надо выключить интернет часом самым складаем. Тому привітання всіх, хто нас дивиться. Запрошую так само молитися. Зараз в тижні покликані до святарського, до панарського життя, так само до Божої милосердності і про заступництво Матері Божої у місяці маї, спинінні епідемії у світі, в нашій країні. Так само запрошую долучатися до нашої молитви тут кожен день у 18:30 до майового набожества, а прошу понеділку і до Святої Мши у 19 годин, так само у неділю у 10 годин на раніці і у 17:30 до майового набожества і у 18 до Святої Мши. Сьогодні ми вже камеру включили в 17 раз концентрації, тому навіть і можна, хто не може бути, то так само з дому долучатися до суботньої молитви. Ось, так як і некілька вже тижнів молимося за лікарів нашої парафії, нашої каплиці кожну п'ятницю, тому заохочуємо до того, як номер, який є в Вайбері, парафіяльним досилати так само імен і прізвища тих лікарів, медицинських співпрацівників, тих, хто належить до служб різних, які зв'язані з медицинськими установами, за їх так само молитися. І часом ми про їх не ведаємо, ви ведаєте, ваші знайомі ведають, тому досилайте, просто не стесняйтесь. Это постоянно молитва наша для них справді сьогодні вельми потрібна, тому що, як бачимо, статистика не поменшається, тільки кожен день повеличується. І це, звісно, сумно. Так само минулу неделю я уже объявлял, что первая коммуния в нашей парафии перенесена на 30 жнивня. Як оказалось, его уже принято решение, что выборы до конца жнивня. Ну, символично, у нас будет первая коммуния.
Ну, калі нічога не зменіцца, таму што невядома, як сітуацыя будзе далей развівацца у сувязі з эпідэміяй. У суботу нашою святыню прыбіраюць парафіяне з вуліцы Астрашыцкай вёскі Валер'янаў. Запрашаем таксама да малітвы, адказна да гэтага аднесіцеся, да малітвы за нашага мастака Валер'яна Ярушкевіча, аб натхненні Божым для яго, таму што ён зараз працуе над унутраным аздабленнем нашага касцёла, і яму патрэбна наша такая духовная падтрымка, ён сам працуе аб гэтым, таму варта за яго маліцца, каб у нас было ўсё прыгожа і найлепш. Так, ныне ўсё. Калі у кагосьці ёсць пытанні, запрашаю за Хрыстыю, напішыце, тэлефануйце, заўсёды будзем рады дапамагчы, чым зможам. Дзякуй за супольную малітву, усім добрага дня, настрою, вечара, таксама такого плённого тыдня. Прыміце Божие благословенне. Пан з вами. Niechaj was błogosławić Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie u supokoi Chrysta.